من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضر تبا يمها لبويتي أخونا أختو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكاوس ديوانا فهركا ميهاروغا مي مقاموغا متاولي باي ديوه لبويتي أخونا أختنا بدل كل مغي فرصة الله سبحانه وتعالى ديوي كمتكا كلانجي وربودا حمدا شكر كرا. أدي مي مجلس ألغن من تيار كدين مغا الله سبحانه وتعالى مدير كربا فوا جميع السلف أدي إكمغا إهيو دبا فوا هريها أخونا الله سبحانه وتعالى دي دنيا درميا ثواب دباش آمين. هذا شكني ألغن من الله سبحانه وتعالى ذكر إله هندما تازا كل مرتكا بدلوا كم بدلوا مكي إله حضرتك ورا متيري إكموغا بايري وإمنا ورا بود درميا ثواب كلام تيار قربا فواكم كيفتو ألغن من الله سبحانه وتعالى كائنات غيري رس كلانge عالم تو غيري رس كلانge ألغن منge غيري رس كلانge ذكرى هندمنو كرمبي إكلانge نون إبس فراتك إحسان تريكمه نعمته ألغن منge مچكنوه إله نعمة رحمة أي ألغن منge مسكتون ألغن من لبونو كمغاويس ألغن من كمن نقص كمن نكم مسكته نكت تبا لبونو كمغاويس أي هميكني الله سبحانه وتعالى رحمة أي إله فضل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنسان إله نعمة عددكو غني كمغاويس كمن نوان غنيكس عدد نوا ورغي جينا غنا نعمة إله ألغن من إمها إنسان دبا فبو كون نعمتتو كم دمالك بلالنا مس ألغن من فناني الله سبحانه وتعالى نعمة إله رحمة
kitamme bodakan algon men visniyas fikuru kuriyas kitamme durakan algon men daturu kura maseke kuriyas emme akhiru natija ek wani emme ha khalqu takegga Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum wantakam ge hiki embima insinna jinninge macchawwa ni'mattawge adadu ehame gina ein emme minwarves algon men naka dogu nukureven ehaves furihama ilahuge ni'mat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban insinna jinninne tiyabami hunge rabbuge ni'mattawge teren kon ni'maten he tiyabami hun dogu qur'an ade shakkenne evves ni'maten algon men dogu nukureven Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kolla kan algon men ma durakadda kan nujehe e ilahu ge haqqu tan algon men ge macca warabbodu e ilahu ge ni'ma algon men ge macca warabbodu algon men ge amilla nafsa algon men nazar hinga dafinama e ilahu ge rahmata e ilahu ge ugawantakama e ilahu ge kuladumwantakam ge hekka kafude e ilahan algon men ada koranji he haggu ge bodukan algon men nam visne ehni netumuge tereng algon men ijadu kon ufeddomuge ni'ma algon men ge bursuraya algon men ge khalqu e ilahu furihama kurevumuge haqq algon men nan ni'ma devwa rizqu devumuge haqq adi huriha haqq kavvure bodu haqq takevve hidayata tidmauge mihuriya kamigge haqqu algon men ada kuram majbur وقد خلقتك ولم تكن وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا الله سبحانه وتعالى إنسانا وفدوي هنا إفس إتشكم واحد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من إنسانا متش زمان تكن آسفة إنكي من دنيا ذكر كربي مخلوق كم غنوي إفس ذكر النجتش إكمك الله سبحانه وتعالى نتمك ترين هنا وجودك جنسلم دين يفهوغ إنسانا وريها أفلكا وريها أرامكا وريها فخري حاصل كرم مدني إلهوغ نعمة تبينكم بما خلقوغ حق ألغن من أدا كرج ألغن من غير إله أدا كرنج هي ورغينا حق تكن الله سبحانه وتعالى وحي كرمني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يكي تيباميهم ممانج بندون تيباميهم نرو برسكلانج كون هالجتو لا تعلمون شيئا تيباميهم كان إكتشفس نينج إنسانا دنيا غنيرو إنكي إبس تشينجيمي هنو إكمك الله سبحانه وتعالى إن التعليم دبا إن تربية كربا إن علم دبا إيج أسباب مهيا كدبا إيج سبب تنوس كدب وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تباميهم بلمتكا فنو تباميهم هومتكا كمفي أدي ويسنا فكر كرمتكا هيتا سيكون الله سبحانه وتعالى دي كون نعمة التوالغن من دوغو قرآن كباتو بينو مكي وريها نعمة الله سبحانه وتعالى دي بابا إنسانا من إنسانا دنيا جنة وافا وني لعلكم تشكرون تيبامهم الله سبحانه وتعالى شكركم اي إلهك حق اي إلهك نعمة هندمكم إله الشكر أداكم متكا أدي إله أداكم جه حق برابر أداكم متكا أدي هميكني بمادي وسيلتك مادي سبب تلو فهو الله سبحانه وتعالى على من دلنا كرم أدي كيه إنك الدنيا آخرة باجبر كرمتك إني الله سبحانه وتعالى يور ما فريه ما نعمتك الدب أي كلام حضرة إله وحي بصفر إله فبا بالف
e ilahu beenu wadi gannawa gotan insana dunya akhirah bajje veriwana gotan eba mihunna magudakkane eba mihun hingane rasul be kalunta ka nabi be kalunta ke bawale fonu ebi ma ilmu ri midalwani duniyage huriha ni'matawure madiyatuge huriha icche kawure hidayata iman kamuge niyamatuge aguma bode shakke vesne yawura bodu haqqin nuwe ehni insana teduma ka nati iman kama ka nula hidayata ka nula duniyege ulen vejjiya eneki evves agen hori mi hennu algon men mihin iman kame bunima e bahuge muradaki evves halegga am muraden nu ilahak wodigem wakan qabul kurubun e fuduni kamuga dekeve dekumen nu ei duniyaga huriha emmen ves qabul kurakan ilah wodigem wak kalak wodigen nuwakama buna mihum ves hagigatuga iqrar we kalak wodigem wak algon men iman kame bunumun e bahuge muradaki ewure khassa murade Allah subhanahu wa ta'ala amur kurava fa imanka Allah subhanahu wa ta'ala dakkawa fa imanka ay Allah subhanahu wa ta'ala ge tawhid ay ilahu ekkawanta kurma ay ilahan alukan kurma ay ilaha kiyamangatuma ay ilahu bawale vi taketi qabul ko balagatum ay ilahu inge gotan ulumakkiyenam mi iman kan insana kan libijjiya evvure wakin foni evvure wakin agbodu ecce mi duniya maccaku insana kan libe ehni algon men visnala mahinga algon menge mi maddi hashigan miga huri kon agettu duniyega tafat wattaru tafat naslu tafat kulakula tafat size ge insanu ebo ekam ko evves insane ge agen nuhure enage size balaf enage bardana balaf enage kule balaf evves mihegge agen nuhure duniyawi hamatakun insane ge agu hunnani enage ta'lim balaf enage akhlaq balaf ehen insanun nan enage faada huri minwara kabbala ehem bima akhlaq huri morali masekketteri ta'lim huri rangalu qualification en otiya emihe karangalu wazifa veslibe emiha bursure ka belme nove evagutu ehni mi maddi hashiganaki evves agen huricha duniya matigas Allah ge hadratu bes algon men duniyawi hamatakun mi hashiganduge hisabu kolla finama mi emme fagiru mi higatuges mi hashigandwa agobure ina fasa hure ehmvima mi hashigandaki evsalegga agen hurichennu ehin kantatta kannulai egotun Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga insanege agu unnani enage iman kama eku teduweri ikhlas teri rangalu iman kamaka ekuga insana ku duniyege ulefinama ei aguhuri insan Allah ge hadratuga mamni hinnamois enage bursura kitam meriti namois enage atuga duniyawi madiyatu kitamme bodan huri namois eneki kitamme baruga dami hinnamois teduwari iman kamaka nuda eneki Allah ge hadratuga evves echen ehmi insana ka beenum ve enage agu enage mulkama mekkan himaya kurmattaka iman dulun iqraruma hituge adin kashawar ko qabul kurma enage gunawantakun amal kuru mitin kantaka ekuga haqiqi iman kam wani e iman kamakun insanun faada kurani iman kamakam wani eru
Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga evves insanage agemme iman kama nula nuwe algon men wara kuda kuda misalakum visnama hingawa algon men migengule laari rufiya misalaka satek US dollar hamayakuga Sri Lanka ge rufiya ge enhas rufiya adaduge gotun kochito bodi shakkenne enhas rufiya ma bodu sateka ge dihaguna ekamaku algon men tereng evves mihako e de rufiya ge tereng kochito nagani evves mihako bodu adadu nagane to nunagamita enhas rufiya baba komme mihako smita ga nagani satek kivegento adadu gotun kuda namas e ufeddi farata e hinga bayaku e difawa maqamu ma bodu ege veliu ma bodu ehem wima algonu mitagam gengule enha rufiya ge diha gunaya algon men nan hode mudala kureve kanta e sateka rufiya nimme e sateka dollar nimme kobatu sababaki haqiqata balayruga e de karudas kan madiyatan ege hagigi veliu balayruga e de karudas kon ekatiga jahafawa adadu adima kuda anikatiga jehifawa adadu ma bodu ei alifana lafina andanech fenjehi jiya temenech bimmachan illa lafina viranawanech ekamako insanu emme lobi emme rakkateri kama akuga bala hatta ekat rufiya ehen hutta kulliyaka sarkarun elan kurani misalaka miweni tarihakum feshigen miweni tarihakan hedi fahuri rufiya ki batil ech efahuga e rufiya ge visagen hunnanat e rufiya hama e rufiya ege jehifa wa adadu se adadu ekamako kuni gondan illa da fawtumeke mi hegge jibu otumeke benke ge hormeke ge evs tafaten ekan evs faada en ekun evs chellibi en ugane wen hasil en nukure wen kive ege hukum batil wi ei mi insana ge haqiqat mi insana ge hashiganda ki evs agin hurichenu ege terega wa furana Allah subhanahu wa ta'ala ge amru ful yasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi nistakun kalege fana suwalu kofane furane abehegutun kalege fana vidalu washe qul ar-ruh min amri rabbi furane ki Allah subhanahu wa ta'ala timan kalege fana ge veri ilahu ge amru fule e furana nukutumun hashiganda ki vesechen islamun vejjiya no ta ahlul kitabin vejjiya foti kola kallahu gen goswaludan hindu no ta buddhistum vejjiya eti alifana allah andalen kuba toyge agi ehmbima allah ge hadratuka mi insana aguhuri chakavani mi insana ge faada en huri enage mi hashigandu eterege wa furana ruhani bara dirume dinima ei hamai kan iman kamuge diru iman kamuge dirun dinumun e furana allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga aguhuri chengei insana marwadiye sene ki aguhuri allah subhanahu wa ta'ala enage masekkata enage hayatu ki komme fiyawalaki ekalanga hadratuga sawaba darumaya mativeri kan huri chekam galawwa ehmi malgon menna ingenjehe insana ufedi fami wani dech ekachaki mimadi hashigan insana ge jasad enage badan enage hashigan devane chiki furan ruh midete ku ima insana kam insana ge mimadi hashiganda adi insana ge furane ami decha vis ghidha bainum bainage hayatu hashiganda keuma buima aram nidum bainum hama efadain insana ge furane insana ge ruha bainum be Allah subhanahu wa ta'ala ge tauhid Allah fiwa خالقك رازقك مدبرك
kantatan hingawa baru ribs farate nuwa kan qabul kurma e ilahu khassa kurabba fawa emmeha alukame e ilaha khassa kokuru namaz roda zakat hajj dua kurma dennewma musibat fillewma edi dennewma nadurubunuma adiwes alukamge emmeha bawaten allah khalis kurma ilahu ge asma sifatuta allah khasogem wa sifa foltaka ismu folta e ilahu angawa fawagote ilahu bawala wa fawagota qabulukum i'tiqad kurum mi algon men tauhid mi kiya tinech mi tauhida alukan e ilahu ge kiyamanterikam beenum ve furana kandinu mattaka furana ge ghidaya kattaka mi ruha mi furane e ghidha nu denama algon menge hashiganda kan nudinumum wagen yeveswan miha kunu kanu bay nunida ulen dima ko finama wana go visna eneke dirinu horebe wagutum baliwan adi kabo hedinamos ekayechsaki tahir rangal faada hurichi kam ganuwanama demve sene ka diri hamajehigen hewhaluga sihhatu ganu horebe hembima halal tahir rangal kana allah devwa fa rangalu rizq ena rangalu gotuga beenun koranche ei mi hashigandu balitakun salamakku duniyege ladzata aram heyogotuga dibigatu mattaka hame fada allah ge tauhid e ilahu ge ikkawantaka e ilahu ngalukan kurum beenum ve insana ge ruha ghidhayattaka e ruha furana ya ghidadinu mattaka ilahu ngalukan nu qur'anama ilahu ge tauhid ge iqrar nu qur'anama yang amalu nu qur'anama insana ki hashiganden hame kani ekamaku furane kanuda ege terewa furane ki dirumenne furane ego taki ek khana nu deti adi hama hemme mihaku alukan kurina mois ya alukam ki tauhidun ekkibawegen wa alukame nuta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke tedumagun bariyevve durwe fawa alukame ehim vejjiya e furane e deveni ki rangalu kana ennu nuba kana ege sababum se furane ka heo hala sihhatan libe insana ki balimi henkamu algon me dannan jehe evves mihaka hurriyata miniwan kamuge da'wa kuffa e da'waga timanna ki miniwanake free miheke kiyafa alukannu koshennu horeve mihege gatuga namada dam bunima kale kurashe timanna kare bunaka nujehe nuwata dini kame miweni kame kurashe eni kame mihenne onnani bunima kaliya behe kame nune timanna beenun kame ge timanna kurani ei miharu algon men ge terega waragina mihun takrar kuramun anna waran nubashi are insana miniwanekkama tasawwur wani kom wagutegga deenan ulenvi allah ge deen e ilahu ge amr ama wajib takan amal kurma haram kan taddu kuram wima algon mennan e da'wa baade miniwaneki komme miyege miniwaneke miyek beenun kamege miyek qur'an alukan nukurumuga miniwane nun eneke haram kan tatta kurumuga miniwane nun insanaeke algon bahuge muradaki insana ka huddavege nuwe ena allah subhanahu wa ta'ala ga alkan du qur'akash adi du koffina mois ene ki balimi insana huddavege nuwe allah subhanahu wa ta'ala wajib korwa fa kan taddu ko haram kore kan takurakash ya khilaf wajhiya ene ki balimi furihma insana nu kihinetto algon men hurriyatu ge da'wa koffa miniwankam ge da'wa koffa kewma buima niduma aram kurun du kollan mihaku me bunani timanne ki miniwaneki ehme me timanna nukanam nubonam nunidanam algon men gabul qur'an to ene ki buddhi hamje mihekkam nukuran mamma kang hadaf darifulu gat kang annar hebuniyo timanna nukanam timanna oleni nukaye nuboye nuis nidanam ei timanne ki miniwaneki
evsalegga enage mama fang ena egota e miniwan kamuge da'waga hunna ka dulen nukuran sabaki ene gellum hori kamen enage haya barbadu edana kamen hamay fadan insanako allah ngalukan nukuruma allah subhanahu wa ta'ala engi gota nuluma bude finama ene kiwes buddhihama chemi ena dabba ekan kurweto balanje he gado salamatum buddhi he haluga tibi huriya emmege miniwan kamuge da'waga algon menge hashiganda denje khidmay du konu leve fadan furana denje khidmay ei allah ge tawhida e ilahan alwati ilahan alkan kurumge khidmat du konu leve ehem vejiya mi haki nukule dem enage iman kamun ene kan rangalu dabe man fain no quran iman kamaki ege faada furihama gotuga qurani enage hashiganda de kana de gotan e iman kamun ena kana dini e allah ge ekawanta kan qabul kurma e ilahan alkan kur ilahu enge gotan ulu iman kama medu algon mem misnaden jehe ane nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala devva mima emme akbaru ni'ma hidayata iman kamu ei dunya akhiratu haqiqi kamyaba falah insana hoda deni echki iman insana ko iman kama nuda dunyawi gotun kommes kahada maddi kurerun takin hoda fan musandi kama tanawaska bara quwwat en namoes iman kama nula furiyama iman kamen neti allah subhanahu wa ta'ala kiyamangatuma aluweti uma nula ena ki haqiqatuga duniya ekani ena libidana hen namoes ena ge akhiran ena baache veru kurave de duniya ge baache veru kama falah hama ekani libena gotaki insana allah subhanahu wa ta'ala wajib kurava fa imanka hitun qabul kurma dulun gunuma gunawan takun amal kurmuge wajib ada ko ehnun nama insaniyatu ge fikr komme hisabaka diyana mois ei gelli halakum gawabe kitamme taraqqiyen algon menge madiyatu go hurina mois ei taraqqiyen nun ei warad dashu daraje go sowabe ehbi manun to insana ge bursura furihama gotu go fedde viraskalange kamuge ta'rif korwa e ilahu ge hamdu bayan korwa wahi korwan walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ama kashwarun timan ilahu insana fedde imme furihama makhluq ge gotu ge imme riveti makhluq ge gotu ekamako ei hidayata iman kama ekuga enage furihama kan oti ehnuni ene kivvesichen algon kuri denne fada صوبكي ثم رددناه أسفل سافلين افريهم كما فوق الله سبحانه وتعالى وحيك ربني من إنسان ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين دش درجة هنا هنجج كيف بجنتو أي تدور إيمان كم رانغلو إيمان كم هنا يلتيم الله بابا لفي تدو موجا هنا نهوريم هم بجيا هنا قلوا ما هلا algon menge lomati duniya ke zaman taka tarikh hekide algon menge kuriga kitab qaum to duniya ngaswani kitab millata mazhab to duniya ga kuriyara tarakki we fawani nuh alayhi salam ge gaw ko ba to ba mi hunge asam mi hunge waswis hame kan kite qur'an ga ibrat ge gotuga bayan kore wahak take gotuga nuh alayhi salam kadega fanu qawm ge wahakot kadega fanu allah subhanahu wa ta'ala hadratum ne wadagen nevi hidayata tedumag furihama iman kama furagaste hi qawm allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge hamaykan evves asar baki nubava halak kurevi hamaykan allah ang iman ve rasulat tabawi mihum fiya hud alayhi salam ge qawm kinetovi evagutuga bar huri bay
ترقی کو kuriara diya bay aad baagage mi alayhi salam ge qawm mussandi tanawas bay ekama ko bato ba mi ei furihama hekitaken Allah subhanahu wa ta'ala ya iman ve ilahuge algon menge bodu galuwa fewa alukan kurumuge wajib adanu quraha indako evves kamiyabe hagigatuga mi duniya matiga ves nekka adi akhiratuga hamudun nonnan adi algon menge nabiyya ya wara kari Musa alayhi salam ge zaman Fir'aun ge enen Allah devwa furi tanawas kama madiyatuge tanawas kama bara quwwat algon men tasawwur kollama adi adavves miyaduge technology ekaman haram Fir'aun enege gawmuge atugoi kurieruma tarakki amedu isna ekam kobato bami evves madiyeten ne Musa alayhi salam bani Israil nikamati bayge fahatu Allah subhanahu wa ta'ala ge hidayata iman kam manakur mattaka masekke kuri bay Allah subhanahu wa ta'ala bami gharq kurabi adi ilahu ge wa'uda eggota Fir'aun ge hashiganu algon menge lomati ge fennange kobato bami hemim Allah subhanahu wa ta'ala iman kan e ilahan alwati wama alkan kurma nula ege fadan hagigatu gunwanati wa wahi kurabani wal asri innal insana lafi khusr zaman gande wa wahi kurabani e ilah mi dunya mati ga dabba fa ki zaman tan ki qawm tan ki millat ku ge mihunna hawala devwa ibamin ge tarikh algon menna ege hawala devwa Allah wahi kurabani wal asr زمان گندے وحی کرم آدم علیہ السلام فشگن قیامتا ہمیں اننی ہریہا انسان می زمانو کی تیرے گا شامل ان الانسان لفی خسر تناشے ہم کشورم انسانا ونی گلو ما ہلاکو کے تیرے گا ای ابامی ہن دنیاوی گتن فقیر وگن تو نو ابامی ہن گتو ٹیکنالوجی ترقی نتیمتو نو ابامي هم قاتو بارو نتيجنت بارو هري كتم قومك بايكو نيمجين ekam ko iki kamiyaba hamen insana for kodde echennu madiyataki kamiyaba hamen hamekani for kodde echaki ko bato aduwasawa illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr gilluma halaku getere hamekani salama wa mi hunge sifatan Allah bayan korome illa alladhina amanu iman vejjemihun wa amilus salihat salih amal kulamihun Allah alkan kurim wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr haqq wasiyak ay ilahu ge tawhid gowa Allah ge deena mistakun da'watu di ekamuga kurimati wa dutturat mushrikun ge faratu kufur ge dawlattaku ge faratu munafiqun ge faratu adiwes ebami hunna wagi veriwa jahilun ge faratu mu'minunna iman kama gowami hunna deenan ulemi hunna Allah alkan qurami hunna dimawa dutturataka malamata furassare kitteriwani misifata libigen nuwa komme miyaki khusru ge teregawani gelluma halaku gawami ay yaqin kolla ay Nuh alayhi salam ge gawmuge mihunge teremwa umuru digu nuasteka enha sahar duniyega ulay fahuri mihekkamuga wies ei aad baagage mihunge teregawa kaduru ruffada bodu bodati hashigadu lafti warugada mihunkamuga wies ei samud baagage mihunge teremwa mihekkamuga wies ei farbada kandagen letkoggen etanuga ge hedagen ulu mihekkamuga wies ei fir'aunuge tarakkiga philosophy ga ule mihekkamuga wies tamaddunge khiyalu ga ule mihekkamuga wies ei algonu me miedu mideke america ya europe ge mihekkamuga wies
أي ميدو قومية فخر وروا دي بس كمجاويس إبس حالك الله حضرتك منفع لا بين نفع ني إنسان يا إيناج قوميتكم إيناج ماديتكم إيناج تصوركم هم يكني نفعتي هم يكني فائدة إيمان كمن دي بين نفعك أي الله سبحانه وتعالى ألقون بدو على فوا حق إله توحيد إله على كنكرم إله كيمن بوم حق أداء كريم هنون نما أي ميزانو إفس تشن إفس باردن هوري مي هنو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفل السوا بخاري يا مسلم رحمهم الله رواك ربا فوا رواية أبو هريرة رضي الله عنه كبا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرباني يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يوزن عند الله جناح بعوضة قيامة دهوغا الله سبحانه وتعالى إلهوغا ميزانوغا كيرو متكا ميهن إباميهوغا عمل تكيروان اللهوغا ميزانوغا قيامة دهوغا إنسانوغا هيو عمل تفس إباميهوغا حرشتك الدان دي كيروان إكمكو مسفل ميهو جانوغا ورغد ورهري ميهو إسكولم بودتي ميهو إباميهوغا ألغن كوريو استنين فدان إميهو نكنغي باردنا بودكموغا بس فادان نكورا إميم رسول الله حديث القرآن الرجل السمين العظيم بودو فلا ورغد ميهو قيام الدهوغا الله سبحانه وتعالى ميزان درجنوين إكمكو لا يوزن عند الله جناح بعوضة الله حضرتك اتلفتك مدريك فيا إها بردم بسميها إنه دي بين كيف بغنتو مادي هشيغنو إبس بردن بردن هوري إيناغ روحك فران الدين كان حقيقي إيمان كم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إدو أصحابه كلو تبي مجليهك أصحابه كلو نايكوكا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنبي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس كهنبي مسواك كندو متكا غها غوفي كولك كندو متكا غها كنيري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكليك فانو غهان غرا وداغن نومو أصحاب بيكالون إبي فلونج رحمة تري كما إبي فلكان دويبا احتراما كيا كم سببون سماسا كربا مجا كربا هدوا إن كمون أصحاب بيكالون هني ورنا كربي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جه فامبو هما كم غهان راودا نيما فا فننغوتي إفاق هما كمون إبي فلون هني ورنا كربي إنسان كما نام كرمكي هدى كمنو هن مويس رحمة تري كما جاك كموجا إكا قوانا كرولينا نكهلا باي كان تتكوجا هي هدومكي مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر لكي وداعن دينوي حديث فلو كربي كون كم كاتو كلامي هني بيفلو مداري عبد الله فاهم كمون رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جواب بلغ يكذب عن حديث في القرآن الله غندي ويدار الله سبحانه وتعالى حضرتك إلهك ميزانك عبد الله بن مسعود دندي هما دي فامبو أهد فربا دي وربس باروه جنبه الله أكبر إنسانا هما كما هيكي كما نيكمتي كم إكمكو إيمان كمو بردا صالح عملو بردا الله إخلاص تري كما إله كربا ألقم بردا كوري بارو من وسنا وهو دفر بدور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دي فهمكو الله حضرته ما بارو جمله
ಮದೀನಾಗೆ ಹುಣ್ಣು ಬೊಡು ಫರ್ಬದೆಂಗ್ ಹುದು ಫರ್ಬದೆಂಗ್ ಯಾಯ್ಕುಗ ಜಾಣುಂ ವರುಹುರಿ ಇಸ್ಕೊಳುಂ ಬೊಡು ಫಲ ಬೊಡು ಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ದರತಂಗ ಸ್ಕಿರೆ ಇರುಗ ಮದಿರಿಗೆ ಫಿಯವರು ಸೇನಗೆ ಬರುದನ್ನು ಕುಬಾತೋ ಜಾಣುಗೆ ಬೇನು ಹೆಂವಿಮಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಫಾದ ಉತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಏನಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ದೆ ಹಕೀಕತೆವ್ವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಹಂದುಮ ಬಹಟ್ಟಂಜೆ ಎಂ ಹಕೀಕತಕಿ ಇನ್ಸಾನ ಯಕಿ ಏನಗೆ ಫಿತ್ರತುಗ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ಬಾರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವಾಫ ಹುರಿ ಮಖ್ಲೂಕ್ ಇನ್ಸಾನ ಯಕಂ ಹಕೀಕತುಗ ಅಳುಕಂ ನುಕೋಶೆ ನೂಳೆವೆ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತ್ತಕ ನುಬಾ ಅಮಲುತಂ ಆಮ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಕಂ ಕಮಂ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದುಶ್ಮನು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ ತಲ್ಕೀನ್ ಕೊದ್ದೀಗೆ ಉಳೆ ಕಲಿಮೆಂಗೆ ಹುರ್ರಿಯತುಗೆ ದಾವಾ ಮಿನಿವಂ ಕಮ್ಗೆ ದಾವಾ ಯಾಕೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಹಕೀಕತೆ ಹುರಿ ಇಚ್ಚನ್ನು ಹಮೈಕನಿ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತ್ತಕ ಹಮೈಕನಿ ಹರಾಮ್ ಕಂತತ್ತಕ ಹಮೈಕನಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಎದುನ್ ತಕಟ್ಟಕ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಹೆನ್ನೂನ್ ನಮ್ಮ ಹಕೀಗಿ ಮಿನಿವಂ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ದಿವ್ವಾಫವತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀನು ಹಮೈ ಫದ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಮಿನಿವಂಕ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಕ್ಕುತ ಮಿ ದಾವಾತಕಕಿ ಹಮೈ ಕಣಿ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಇಫ್ಫತ ಇಜ್ಜತುಂ ಎಕಂಬಲುಂ ಬೇರುಕೊ ವಹ್ಶಿ ವಲು ಜನವಾರುಂ ಫದಾನ್ ದುನಿಯೆ ತೆರೆಗ ತೆಳುವು ಮಟ್ಟಕ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಕುರ ದಾವಾ ಎಗೊತ್ತಂ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಿಯದು ಮಿವಣಿ ಫಿಕ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳುವತಿ ಕೊಫ್ಫ ತಫಾತು ದಾವಾತಕು ಎವ್ವಿಸ್ ಹಕೀಕತೆಲ್ಲತಿ ಏಗೆ ನತೀಜಾ ಕಿ ಕೊಬ ಅಖ್ಲಾಗು ಗೆಲ್ಲಿದ್ಯು ಅಮಾಂಕಂ ಗೆಲ್ಲಿದ್ಯು ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಗೆಲ್ಲಿದ್ಯು ಆಯಿಲಾತ ರೂಳಿ ಬರ್ಬಾದುವೆಗೆಂದ್ಯು ಗೌಮತ ಸುನ್ನಾ ಫತಿವೆ ಹಸದವೆರಿಕಮ ರೂಳಿವೆರಿಕಂ ಆಮುವೆಗೆಂದ್ಯು ಮಿನುಂ ಎವ್ವಿಸ್ ನತೀಜಾ ಮುಳಿ ದುನಿಯಕುಂ ಫೆನ್ನಾ ಕಣ್ಣೆ ಎಬಾಮಿಯುಂಗೆ ಹುರ್ರಿಯತುಗೆ ದಾವಾ ಏಕಮಕು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಿದಾಯತಾಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನು ವೀರು ದುನಿಯವತಿ ಮಿದರಜೆಯ ನುಬಾವೆ ekam ekaleeg faanuge hidayata tedumagu gamistakun hifima kihine tovi magfura dumuga tibi arabi duniyege macce veri muli duniyege baami hunge ihtiram boduwegen diya muli duniyege macce Allah subhanahu wa taala baami hunna veri kan devvi kon sabaka horeto Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu kirti nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadagen nevi gennevi tedumawga hifi yaayku ga islam diinu ga muslimun hifagen tibiha hindak diyai mativeri wamu kuriyaram islam diinu ga emme ran dawrt kirti rasulan feshige tebefulum ballawa ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗೆ ಅದ್ದರ ಅರಬಿ ಕರೆಯ ಶಾಮ್ ಕರೆಯ ಏಷಿಯಾಗೆ ಬೊಡು ಬಯಕ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬೊಡು ಬಯ ಅದಿ ಯೂರೋಪ್ ಅದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫೆತುರಿ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ ಅಮಾಂಕಂ ಆಮುವೆಗಿನ್ ದಿಯ ವಗುತುಗ ಏ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಿ ಮಾದಿಯತುಗ ಮಿ ಹುರ್ರಿಯತುಗ ನುಕುಮೆ ದಾವಾ ಕುರಿ ಜಮಾನೆತ್ತ ನು ಏಕಮಕು ಏ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೆಮ್ಮೆ ರಂದವರ್ತ ಏರುಗ qawmegge veriya kam miheku iswejjiya islami khilafatuge dahu eruga tanegga aniya quranama aniya veri miheku miheka vejjiya e aniya e zulmu insanu himaya kurmattaka islami lashkaru kommes jamaategge baykude egotun algon menge mi hisaba islam din fori hindu kara imme fortama fatah kurevvi muhammad ibn qasim rahimahullah emme angenege iffe hindu karage ga feerumuge sababu muslimuge khalifa yaddiya sitiye muslimu angenege iffe feere vijje mita afon algon handane muslimu angenekkam ehnnam is angenege iffatan araga tumuge shakwa islami khilafat ga kurew wagutun lashkar was muli hisabuga fatah kurevve
eiki miedu algon men mi deke Afghanistan Iraq adives ehin duniyege tantana verive ganna usula kunnu eiki istimar nu sawbaki ebami hunge sarawat taka ebami hunge mudata ke muslimun nu fere ebami hunakan ebami hunge din duko ane dina wanumaka majburen nukureve mi hunge le ohorun amen nukureve adikiyetto adul insaf qaim kurave ege asar miyada hamayan mi hindu karaga bar saghir go diri ule insanu ga akhlaqum fennange e insani randaw e insaniyatan ga emme ufaweri dawrut ewagutuga iman kama hidayatuga alin ekkibaya fatibi mihonna ki kobat ewagutuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneste Medina nuwata ege kurige nabi be kalun Isa alayhi salam Musa alayhi salam Ibrahim alayhi salam ewagutuga emme nabi be kalun geneste bi hagigi islam din duko din tabadaluko isaiyat nuwata nasraniyatu badaluko ngebamin hawa nafs din badaluko la diniyatu hurriyata minimum kamuge dawwa miyadu mi qura mi hunti bi kon haleggatu mashhur tarikhuga mashhur dark age ke namu mashhur zaman ei Europe America insanun diriule gotan diriule bay vesnu walu janawarun gotan America mi hun diriule ne adi Europe ge gawmutaw eggotaki bodu eti kuda eti kyun le horuma talafuluma nasli imtiyazuma insaniyatuge haddu fahanala gosfati ei kon zamane to islam dinu ge randaw islami khilafat to gabaru iddaw evagutaki muslimun islam dinan ulunu daw miyadu ebami huna madiyatu ga kurierun libifa algon men muslimun ge gawmutaka islamu miyadu mitibi kon halegatu algon men hurriyata minimum kama taraqqi ge dawwa miyadu mi kurani ekam algon men miyadu mitibi kon halegatu huri ha gotakun alwati hembima mi insaniyatan khamaykan la baya manfahuri algon minna salamak kama rakkatiri kan hamaykani oti Allah subhanahu wa ta'ala baawale bi hidayata iman kamuga hifag e haqiqi mana ga hifag itun qabul kurma amalun alkan kur Allah subhanahu wa ta'ala mi algon minna devwa fa hidayatu iman kamuga anen haqiqataki insana ya mi iman kamaki masakkatun libenecchen enage barun libenecchen ay Allah subhanahu wa ta'ala ge fadle ehbima mi ni'ma devvun edi mi ni'ma rakatri kurevun edi Allah subhanahu wa ta'ala danna wanje adi hama yakuga insana wani alukama enage fitran mufaddif enage fitran ena qabul kure ena alukam kuran jehene kama hagigatu ehbima alugandu kuriyes denne fada alukan nukuram buna mihakus nuwata kalanga odige nuwakama dawa kura miha senage hitun qabul kore hagigatuga ilahaku odige ma ehvima minimum kama freedom ge dawa kura mihaku Allah alukan nukoffinama shakku nukurawati eneki komme secce alukan kurani ene kivves sale givves faratakan alukan nuko deba medugo hunna mi islam dina kufra de medu nu horebe e insana ge fitratu ge buri alkan kurmu ge ba hemvejiya Allah alkan nukuranya ena wana shaytana alkan qur'ani Allah hinge gota nulanya ena wana hawa nafsan ulemi kumme vesecce kiyana ge kalange kamu ge na hada ehmi me ikkawanta Allah qabul nukuramiha ikkawanta Allah alkan nukuramiha ena kummes gahaka nuta hilayaka nuwata kommes budaka nuwata kommes photo gandaka nuwata komme ves kahalecchakan ena alukan quran hembima duniyege miyo million mihu komme secchakan alukan kure alukamuga haddu fanala komme echchaki eba mihun alukan qura echchakan hada hembima insana eggota kiyana Allah ga alakavun haqiqi maana Allah ga alakav vejjiya ene ki duniya akhiratu ge baaj javirikan dibene mi ekamako Allah subhanahu wa ta'ala alakan ena nuwajjiya ena Allah alakan nukuran farlu fasnamad nukurami zakan nudemi roda nuhifami hajj nuwami
ರಾಬೋಮಿ ಜಿನೇ ಕುರಾಮಿ ಉರಿಹಾನು ಬಾ ಅಮಲ್ ತಕಿ ಹಿಂಗಾಮಿ ಹೆಂ ವೆಜ್ಜಿ ಐನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳ್ಕನ್ ನುಕುರಿ ನಮೋಸ್ ಎಹಂ ಫರಾತಕನ್ ಅಳ್ಕನ್ ಕುರಾಮಿ ಖೋಚ್ಚಕತ್ತು ಏನಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸ್ ಶೈತಾನಾಗೆ ಅಳಂಗೇನೇಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಂ ವಹೀ ಕುರಬನಿ ಅಲಂ ಅಹದ್ ಇಲೈಕುಂ ಯಾ ಬನಿ ಆದಮ ಅಲ್ಲಾ ತಅಬುದು ಶೈತಾನ್ ಇನ್ನಹು ಲಕುಂ ಅದುವ್ವುಂ ಮುಬೀನ್ ಯಾದಮ್ಗೆ ದರಿನ್ನೆ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಯಬಾಬಿನ ಅಹದು ಕಶವರ್ ನುಹಿಪ್ಪವಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಾ ತಅಬುದು ಶೈತಾನ್ ಶೈತಾನಂಗೆ ಅಳ್ಕನ್ನು ಕುರಾಶ್ ehni ilmu er midalwani allah ekkawanta ko kalang alkon kura komme mihaki shaytan an alkon kuran e ena hawa nafsa fenna gotangulun kam gavis e mihegge nasihata gotangulun kam gavis e kaaba fange aada kaade ekkon ekan taqlid koggen kuriyedda mihekam gavis miniwan kamge da'wa en algon men minukunnani khaliqwanta allah kalang ala ufeddevi aslu maqsad aslu alwetikam ei khaliq wanta ilaha wanjhe alweti kamun algon men nukumege midani nota mistakun nukume midani enage amilla nafsuge alweti shaytana ge alweti hendima mati faratakan alkan kurunge badaduga ma dan nikameti faratakan alkan ekore hembe ibn qayyim rahimahullah vidalwani kharaju min riqqati alhaqiqi alladhi khalaqahum Allah ووقعوا في رقة النفس هوا نفس هلي داميه الله سبحانه وتعالى انجي وتنولمي كلانجي علقن نقراميها اباميهم يا خالق وانت الله ابامي وفد حقيقي مقصد دوكم حقيقي اروتك دوكم اكم نكم غنگن گوسه وٹني اباميهم امل نفسه اروتك مش ايما انسانا اينا خالق وانت ekkawanta allah ngalukan nukoppina maena yaki shaytanage ale enun evves kotinne ehmi malugonu men emmen ahaduko emmen visna fikruko azum kuramvi allah subhanahu wa ta'ala algon men devva mewa iman kan algon men gatu bekaru gendi es dudinu qiyamat duga iman kam ki faida huri iman kam kamuga hideto egotun فرض فسنا ما قائمكم الله سبحانه وتعالى علكن كرمجه الله سبحانه وتعالى كونتك كلانجي علكن كرمجه مسكه كرم سوبكي الله سبحانه وتعالى رسكم فلتك انساناගේ බොදු ගෙලිෆාවා හක්කු කිතම්ම ගින නමොස් ඒ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවවා ෆද ඉන්සානාගේ කොම්මෙ ගුණවනක එනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශුක්‍ර අදා කරන්නේ එකම ඉන්සානා කින්ත එකන් කුරානි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහ් බාවල ඉස්ලාම් දී ඊමාන් කමුගේ දී හිදායතුගේ මගු වනි ඉන්සානුන්න කබූල් කරවේ ගොත එයන් අමල් කරවේ ගොත ෆසේහ කොල්ලවා Allah subhanahu wa ta'ala Islam din bawa labwa fawani dui fasih dinek gotu unda gulen nuwa dinek gotu fasih dinek gotu edinuga Allah ngalkan kurma makaru hedumen nuwe edinuga alkan kurmuga timage hawa nafsa timage visnu makuriyara gos Allah rasula kandalubwa fawa haddum beru man tisnuwe miedo algon menge terega emme mashhur wegen ule التلبية كي مدمينغانو حد فنالا ديو ميوس حرية مينيوان كم كي دعوة غتا ألغون من يهودين نصارى دشمنون جاتو نجاعين ولا كلمة رانغلو واهك ألغون إنكار نكورا حد فنالا غصة بوري حد فنالا داميهم ولي إسلام دين الله باوي لفني كيف بيجنتو komme zamanegge rasul bekadu fonumani kivegento insanu alukamuga ya alukan nukurumuga haddu fanala dati nabima rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dinaga wadagen nir mistakun tibi haddu fanala yogotu gahulu kitabin tibi nasara ebami hun tibi alukamuga haddu fanala ei maadiyatu ekkon haranko kaveni kuruma miru kabota kete kauluma haram kurma ufa kurma ki haram kamekkaman hada दुनिया के माध्यम तो एक दूको जंगली तक गोस कोहड़ तक वदे अमिल नफ्स सलाम कुरमट तक मसके फशा हद्दु फहनाला दिम ईसा अलैहि सलाम गनस्ते विदीन नुंगे अनबे कुतिबी ला दीनी उमुगा हद्दु फहनाला
ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಅರಬಿಯನ್ ಕಬೀಲಾತ ಕೊಂಗೊತಕತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶರೀಕು ಕುರೆ ಏಕೇಕೆ ಸಾಲಿಹುನ್ನ ವಲಿವೆರಿನ್ನ ಮ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ನಮಗ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಅಣೆಕ್ಕಳು ರಾಬೀಮಾ ಜಿನೇ ಕುರುಮ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ ತೌಗ ಹದ್ದು ಫಣಾಳ ಕುಡಕುದಿ ಮರ ವಳುಲಾ ಹದ ಮುಂಗೆಂದನಿ ಎಬ್ಬೈಕು ಅಣೆಬ್ಬೈಕೆ ಮುದಲ ಲೇ ಹಲಾಲು ಕುರಮುಂದನಿ ಇವ್ವಿಸ್ ಹಕ್ಕೆನ್ನೆತಿ ಇವ್ವಿಸ್ ಹುರ್ಮತೆನ್ನೆತಿ ಗಾ ತಿಮಾಗಮ್ಗೆ ಗುಳುಂ ಕಂಡ ಮುಳಿ ದುನಿಯೇಗ ಫಸಾದ ಒಫದ್ದ ಮುಂದಿಯೇ ಮುಳಿ ಬಿಮ್ಮತಿ ಫಸಾದ ಕುರಮುಂದಿಯೇ ಇವಾಗುತುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಡಾಗೆನ್ನಿವಿ ಮಿ ಮೆದುಮಿನುಗೆ ದೀನಾಗಂ ಏ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹೆಂವೀಮ ಮೂಳಿ ಅರಬಿಕರ ಅದೇಗೆ ತುರಂಗ್ ಅಜಮಿನ್ನ ಮಜ್ಬೂರು ವಿ ದೀನ ವಣ್ಣ ಇವ್ವಿ ಸಾಲೆಗ್ಗ ಖಂಡಿಯ ಬಡಿಯ ಬಿರಕುನ್ನು ಹೆಂವೀಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖುಗ ಇವ್ವಿಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಇವ್ವಿಸ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಕ ಸಾಬಿತನ್ನು ಕುರೆವೇನೆ ಇವ್ವಿಸ್ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೆ ಗೆ ಏನಗ ಬೋಮಚ್ಚ ಖಂಡಿದ ಮಾಫ ನುವತ ಬಿರುದಕ್ಕಾಫ ಏನಗಾತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಬುಮ ಅಮರು ಕೊಫ ಮಜ್ಬೂರು ಕೊಫ ಅವರಿ ಹಾದಿಸ ಮುಳಿ ತಾರೀಖುಗ ನುಗೆನೆವೆ එකමකු එහෙන් දීන් තකුග මේ අමල්ත කුරෙමුන් දාත අලගොන් මෙන්ගේ දෝමච්චේ බොෆෙනේ උරිහා zamaනෙග කුරෙයි ෆහුරි එයා එකුග උරිහා ඉන්සානු මිදීන වන්නන් ජෝනි කීවෙගෙන්ත මෙදු මිනුගේ දීන් කම වාති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්තකොන් ඒ කලාංගේ අලකන් කොමුගේ දීන් කම වාති දුනියේග උරිහා මස්ලහතෙන් ඒ දීනුග හුරීම් මෑම්බ ෆෑන්නා කියමම් වුම වෙරින්න කියමම් වුම ඉල්මු වෙරින්න කියමම් වුම ගේ දීන් الله رسوله أمرك خلاف نوا كم كمجا برينا علم ورينا ما بفعنا كيا من قط ما أمر كرادي مصلحة جوالا دي هنقرأ ما تلافلو ما ليه هرو منا كرادي قاتي ما كم قلوم واصلكم هريها إنسان النشا ولو جنوار الندان دين حق تا دي دين هم بيما دنيا جميدين فتوري جنديه මියදුමි කුරවේ මෙදුමින් ගණුගේ දව්වාකි කුංකාල දව්වායත් දීනං උළුමකි මෙදුමින් ගණුන් කස්සාලුන් කමු අල්ලාහ් රසූලාගේ වාජිබ් කුරබ්බා ෆවා කන්තතන් අදා කුරා මීහා යදිමාල හද්දු ෆනාලා ෆවා මීහිකේ බුණවේ අල්ලාහ් රසූලා කණ්ඩාලු බා හද්දු තකුම් ෆහනාලා ගොස්වා මීහුන්නකි එවස් ආබේ ගෝස්කම කුරා බයිකම තසවුරෙන් නුකුරේ بما الله باوال فوا دينوغا مدومين هودا كان algon menuje mi warabada algon tafat kuranje engenge masale islam deenuga evs amalegga algon menuje medumin kandala sabaki islam din allah baawal foti medumin gana kanda aluwa ehmi ma islam deenuga kamakan amur kurabwa foti ya ekamuga hifun ei medumin gana islam deenuga nahi kurbi komme kamakun dur heliumaki medumin إسلام دينا إجوتن غلون أي منيوان كمك أي طبيعة نفس قبول كرا أصول همتك بما الله سبحانه وتعالى بابا للدين الدين عمل كرمكي ورف فسيه كم الله سبحانه وتعالى لبا فواني إفس أندقل الدتي كم النتي الله سبحانه وتعالى وحيك ربنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر كم فدا فريهما شريعة التو كم فدا لويفسيه أرام دين التو الله سبحانه وتعالى قوال وحيك ربنا وجاهدوا في الله حق جهاده الله سبحانه وتعالى قدينا نقولمغا اي اله باولا تكجا اغوتن عمل كرمغا اي اله باولا دين قبول كرمغا تيبامين هيفر كراش مسك كراش حق جهاده اي كمان كشيغم باغوتا كم ميها كويس ميها كقلدان كان ليبيغم باوارك الله انغي غوتن ولا مسك كراش وجتباكم يكلانك تيبامهم هو وافيوني algon kuriga tebe flona nangen fada mi iman kamaki algon menge buddhige molukamu algon menge musandikamu wat algon menge baruge gadakamu hodan la ichnu wajtabakum allah subhanahu wa taala ikhtiyar kurwa baykan ilahu wadi gannawa oga teri kamenni wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj as-sawa
بدينك الله سبحانه وتعالى بس حرجا ويلفافك معنى عمل نكره ورغه بورا بودتي اندغو كنت تكن نوي هنمويس ایمان کمکی دودم بودلم فدیچن تکلیف تکن اے گبوري اي فرض فس نماز کرمکی اسکوڑا کوڑا تکلیف ہے رودف مکی اسکوڑا کوڑا تکلیف ہے زکات دین مکی اسکوڑا کوڑا تکلیف ہے انسان کا تکلیف کن دنیا گنوڑے کیو مکی اس تکلیف ہے ہم یا کو گئے کیو مگے سبب دین دی ماوا کنت تا دی ماوڑ تکلیف ہے ایکم انسان ہم روحی کے ادا کرم دنی گڑی جے رکھا එකයි චි බේර කරම වගඩි යන්නේ ඉර කොම්ම කමෙන් හුට්ටා ෆවස් දෙ එහෙම වෙචියා ඒ උර මා උලාකම් බොඩ ඉන්සාන අල්ලාහ් හට්ටක ඒ කලංග හදරත ගවාලේ වගතු ඇස්ති හුනිම එකම තයාරු එහෙන් කන්තත් දුකෆ حالو يفسه ما جعل عليكم في الدين من حرج دينك ابس بودو داتي اندغو كمتي من اله لو ملة ابيكم ابراهيم تبامي هنگ ملتك تبامي هنگ بابا إبراهيم عليه السلام ملته أي كم ملته حنفية توحيد ملة الله يكونتكم أي إله علوكن كرم ملة دنيا آخرت هوريها كمن إلهي شريعة إجوتا تنفيذ كرم ملة أي علوكن من جس ملتك علوكن من ملة ترقي النوتا كورير من هودا كشن علوكن من نجه علوكن من ديريوله نقول එහෙන් බයිගේ ගාතුන් නගාකෂ අල්ගොන් මෙන්ගේ කවුම් හින්ගානේ ගොයි අල්ගොන් මෙන්ගේ ජමියාත කුරිය ගෙන්දානේ ගොයි قانون اساسي අල්ගොන් මෙන් නුජේ ඉස්ලාමී ශරීයත ඛිලාෆ එහෙන් මිල්ලත් තකකුම් එහෙන් බයිගේ කිව ලාදී නිමිහන් ගතුන් නගාකෂ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කණ්ඩාලු බාෆා ශරීයතු උරිහා කමගේ මස්ලහත බොල් එම්මෙ ලුයි ෆසේ එම්මෙ ෆිතරත ගුලේග هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام کے ملت کے اہل ورین نبس ادی اڑگن میں نا ملت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت کے ملت کے کلیک فانو کے دعوت قبول کو گنتی بمی ہن دوا فوانا مکی مسلم من اب کو بات ہے معنی دماغ ہریھا امل ادن تکیں کبا کو اکو انت خالق وانت اللہ تکا دماغ ہریھا کم خالص کو دماغ هوريها ادن تكي اكونت غدكيرت وانت الله حتك كيا منكرون اي اسلام جمانك اي مسلم جمانك اهم بي فريهم مسلمك فريهم مؤمنك الله باوال بتك هتو گادين كشور کو قبول کو دماغ بير فش عمل تن اله امرتك اگت كيا منكران ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس اي رسول صلى الله عليه وسلم تباميهن هيك دون متك كيرت رسول ألغون من نامد هيك دبان كليك فان مي رسالة فور قد في كما أدي ألغون من مي إنسانية كليك فان رسالة ديني كون جوابت كليك فان الله قادر تك هيك وداغا تمتك وتكونوا شهداء على الناس أدي أمها ماضي وغسوا ميستكون ملتكو مچن ألغون من وان هيك ورين كم الله حضرته ميكم سلام بين افسمها واقيموا الصلاه الله وهي ربنا كيك فاقيموا الصلاه يبامي نماذ قائم كراش ريكا دوال فس نماذ واتوا الزكاه زكاه ديش اهركو افار مسنين باور مداتكم كودا اتي كولن ادا كولاش واعتصموا بالله يبامي الله غفار ويفاش الله سبحانه وتعالى دينه هيفحتاش الله شريعته غدالا هيفاش هو مولاكم تبامهم تولني اوليجن تبامهم ام جاي تبامهم دك ام لوبيوا تبامهم ام رحمت ترجا فراتك كوبا هو مولاكم كنانجي algon menge ام لوبوي algon menge ام جان ام فريهما ام اكوري فراتك كوبا الله سبحانه وتعالى ekam algon me molani olige algon hiwani algon menge best friend unnaki duniyege hembayki ehm millattake ge bayki algon nettaka duniyevi madiyatuga kharadu kura bayki nu algon men komme miyenge komme insanege emme gar rahmat teriyaki emme ogate algon menge mecce emme ogate emme rahmat teri farataki algon menge best friend aki Allah subhanahu wa ta'ala نعم المولى ونعم النصير الله وحي قرباني كيكه نعم المولى رحمت تريكي هيو بجم فراتك
هيوغم ورحمة تريكي ونعم النصير أدي أي هيوغم وإهي تريكي إنساننا كم فدا كمجهونس إهي ووريغنواني كلام إنسانك كتم بڑ مصيبات الجهونس كم حال الجهونس كلام واتين خدوبنتي كوغنوا إني كلام كي أبد إنسان أيكو ووريغنوا أبد إنسان بلوا ووريغنوا السوا ووريغنوا يا إله حضرت الرجوع وان بينو كم ميها كان إله رحمتك دركول تنقلوا وارس كلام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أميل نفسا إسرافك فافكر مجتر ودي فتي بميهم هيو كنت تنكر بميهم الله غلق النكون هوا نفس غلق بفتي بميهم إباميهم نكاليك فانو إدال واش الله رحمة ما يوسنو كلام حضرة الناس إيرون كلام إن الله يغفر الذنوب جميعا كلام هوريها فافي في السوارس كلام دنيا هوريها إنسان هيك كهديفان كم ميها كوس لندو ديفان كم ميها كوس بيوفا تريدان الله سبحانه وتعالى فيها إهميما يكلانجي إم هيو مولايكي يكلانجي إم هيو مدد وريكي إهميما إكمكو يكلانجي إم هيو مولايك فاني إم جار رحمة تريك كم قالون من فناني قالون من إله إيمان وإله إنجي بقتن علم مسكي كرم فشيما إيمان كم حقيقي نفع إنسان قرآني الله سبحانه وتعالى إنسان بلغ على الله فيما ألقن كرما كيمن تري كم حق ألقن من أدا كريمة الله سبحانه وتعالى ألقن رشا تيمها لويت أخونا أختنا أدي دنيا جمها مسلمنا الله سبحانه وتعالى إكوان تكون إله ألقن كرما أدي إله نبي محمد صلى الله عليه وسلم دك مغ تباوي جنولم توفيق دبا وريها إنساننا إله هداية من ورق رباش وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.